Ale tuntum video chuanin Indian Army Agniveer mo Group C ho syllabus kanon endona hey ken na website hi exams B ani mo IXMS exams B ti niya arin tlak tura kan ngaya kalau sabak ngai lo he website hi elo nge website chen kata khanin aron da lang thauta rin tlak website rin tlak deu deu dinan textbook de ngate pon ron da ta ma se en hetia ki ma goron lang don lo he video hianin hetian phone screen hitaron screen record ta pa ena boi thak dona screen a hati han thai vel kha website chen kata hajonin a boi thak dona wang khanin emi website hi karon mangta to su sama jaron lang thaila ma se ka boi lu to ka win chu ron lang don lo ti hianin huna du lo jok tora ka nga ya lan po alang chiang jok anga in che thiam tura ngai jok ngo ti hian chuan tun tum video chonin syllabus enge Agniveer syllabus ro wa GD Clerk kan ti te GD General duty mo class 10 entry na kha chuanin clerk hi class 12 kha ni ta tradesman class 10 tho chuanin SKT e nghe ko SKT kha lam dona ka sei dona kan thengil thut ami storekeeper mo storekeeper technical pa ngai e an mani syllabus ho kanon endoni hey she tur chu e heng ho bak hi tuna kan screen kan hmong ho bak hi Indian Army hianin group C hian ala to lo ni e permanent ang chi kha eng mala to lo wa Indian Army hianin hen me kan lo shat thin atiran ang het angmo Assam Rifle kan ti te BSF kan ting te kha chu video then khata kan sei tong khanin sipai an ni lo sipai tak an ni lo wa armed police force an ni ti kha hriat tur chuanin Assam Rifle ang big te paramilitary force mo armed forces an emi sipai tak mi zawina sipai kan ti khan ni lo wa armed police force le BSF te CRPF te mo sipai an ni lo wa armed police force an nia Assam Rifle ang ti te hi paramilitary force an ni alai kha hriat pol lo thange chuanin tuna chuanin poina han lut hal popila syllabus tak kan lo main Indian Army Agniveer syllabus 2026 overview hi en vele shimang exam name kha Indian Army Agniveer sketch kan mangwa shimang yen lang ngaro ti deuh hian da teng maki met soldi zo kan ma dike exam name hi kan huang hian Indian Army Agniveer ti top kan mai ta join he exam conduct tu chu Indian Army nia frequency 1 senior kum khata voi khata om thin ni Indian Army Agniveer an lakimo chuanin exam mo ta hian an en vele taila phase 1 le phase 2 om ta thren khata chuan phase 3 te pon te medical khamo phase 1 han online CBT computer based khamo kha ni le ta phase 1 hi online in ti don ta written ani chu written ti na ni chu phase 1 hi written exam kha written exam hian apoi mo per chu ma chuanin physical fitness te kham ama sa thin ta ton ma kha chuanin tuna chuanin online physical fitness test a that dewa ti chuanin pakhat na te ri kha chuanin online a pakhan ti thawak lo maila enge luna chance kha tlin na chance kha tam to ta ne tun ma kha chuanin tuna chuani to lowa exam khan written khan in ma hroi to ta hei lekha kha thiam tho ngai to tin ani chom je chuanin fit ringot khana tlin ve thei to lowa tu nang lai kho vela chuanin lekha thiam phota fit bok kha ngai din ani chumo ka rit lam deuh saka lo thiam deuh chuanin phase 2 le ta ne phase 2 a chuanin physical fitness test khani mai ta tlan kan ti mo tlan kan ti te long jump te po anyang high jump te po khang ho khan le ta ane me nu hanin medical kham le don ta ne medical test kha chuanin khami medical test kha zo chuanin khami exam mode helai exam mode mo helai bi ka sim sim kan zo ni mai ta chuanin question type question ron kal dan tur hi objective type bekin ron kal don da MCQ vek ti na ni chu mark zani put mark zani omna te
mark za om na te om ta kha jo in ang lo ta i exam tura jirin entiran technical ang chi ate chonin question po haranga chuanin mark po punem dewanga question po tam dewanga GD ang te treatment kan tiang te chu claim chuanin technical ai te chuanin a har lawanga question po claim zo kang mo a har lawa ti khanin a har ve thau ne zir lo chuan a har lawa chuanin objective type ve kan dona MCQ vekin question za emo GD a question za an lo question som nga mark za nin ka sia a chung tek na ba chu kan en lenga kan en thajal tur angai la chuanin exam duration kha exam hun chung kha minute som ru gani MCQ vekin inchang dona darkar khat chuanin descriptive form lo ni chuanin language ka English le Hindi na chan theya English in kan chang tur angai ma mi zo pho chuan kan official website hi join Indian Army nic.in a hianin hi online form fill up na tur kha ni ta chuanin helai hmun a hianin enge kemi kan ke mani center a hian te teng kan coaching center a hianin form hi kan boi thei lawa asan chu kan network he kan omna hi lei chung zol kong pui pa ngai mo atanga basement khuta pathum na ani wang hian network hi che me ma hi wangin online application hi ma bun kan lo ti sak thina chen khat chu ma se tun hu hianin ti sak to lo meng kan lo ti ta ni asan chu network a chet em wang hian chuanin ati du tan chuan hei chu ti theian tam lu to kone official nge online application ang chi chu tin mani pon adu tan chuanin a har lo bok ta a har lawa a boi thak la ber chu registration ti lai khamo in login tran tir dona in registration lai kha document enge mo ne fill up tur kha om no la kha a boi thak lai chu ni mai ta bak chu thil network that kan nei te jon thil har salu to kom lo ne le kha thiam tan kher teng mi pa ngai tan chon chuanin an exam pattern kan en ve leng tu na exam pattern shim general Army GD anti le tradesman big chian chu hei englo ho khan tel lo technical ho khan tel lo ta GD le lo met pal le thin GD le tradesman big hei hei la hanan en taula general knowledge chi dona general knowledge big che en photang mark som panga question som panga don ta number of question 15 mark som thum ja chu question pakhatin mark ni zela pudon tina chu general knowledge beka chuanin general science po chu tiang bukin question som panga mark som thum maths question som panga mark som thum chuanin logical reasoning and reasoning maths ni si lo GK ni si lo mo khang angkha question panga mark som don ta chana vai question bel khomi question som nga nia chuanin question som nga khanin question pakhatin mark ni zela puwa chuan khami bel khom kha mark za tina ni chu chuanin darkar khatin nei boka chuanin hei poimo lu to khethili negative marking hi omani 0.50 ni ta mark negative mark hi omja chuanin question pakhatin mark ni zela put chuanin question pali in ti dik lo khanin question pakhat hlau ang zelin don tina ni chu tro 0.50 ni ta heta technical ang chi ate chuanin negative mark po kha mark khate mani kha han ni ve ta ta antinan kan exam a zir khanin ai nang lo ka ti to kha chung te chu ni a helai part thi tian a chiang tur angai taila question som nga ne chuanin general science syllabus te pok an le nanga general science oma maths oma logical reasoning hei che chok don abak English ti vel kha atel don lo GD le tradesman bi ka khano GD le tradesman bi ka khanin general English sang chi grammar ang chi te kha eng ma tel don lo enge om kan ti chuanin hei general knowledge oma general science maths le logical reasoning hemi che hi chok doni abak chok torom lo chuanin tuna an en thlale taila technical big hei tuna mi technical an ni veta technical a chuanin bengcheng ma kholan tam deuh laga win chu thom hi tam reu subject hei general knowledge oma physics maths chemistry om to om ve to ta ni English om lo ta po technical big a class 12 PCM entry khamo hi anita chuanin
eng lawang deuh tho khanin question somom don ta ma se mark somli pu dei ta ni question som khani nom je chu question pakhatin mark li zela pu don ti na ni chu chuanin heta po physics a po question som panga mark somru kha zo ti khan lo chhun mai ulamo question som panga mark somru chemistry a question som mark somli lo chhut to mai ulama kal dan tur kha zo ti khanin chana vai bel khom vai a khan question som nga tho om don ta technical entry PCM class 12 ho entry be ka khanin chuanin khami bel khom mark som nga bel khom kha ni ve thung ro chu mark zan to loin mark zan hi alo ni ve to don ta ni question pakhatin mark li zela put don awang khan chuanin negative mark po kha hei mark khata ni ton ni chu half mark ani ve 0.50 mark khani ve to lowa I ai nang reng thoni nan chu mark li put wang khanin 1 mark anon ti ni mai ai nang reng helai chu boilo tur chuanin general knowledge oma GK kha oma abak ju science vek PCM ma physics maths chemistry general english om lo ni heta po hianin army technical entry bi khau khamo ni vele ta a chuanin MBA clerk big clerk le storekeeper technical ho kan en vele nga clerk le storekeeper technical ho kha hi heng hui ni vele ta ni anni ve thung ero hi chuanin ei subject hi tle mina tam to don ta general knowledge oma general science om boka maths oma computer science oma general english om bok chuan hei general english in en tawla general english question som ni panga om dona mark zapu in mo mark zapu in om don ni chuanin general knowledge a question panga chiron kalanga mark som ni puin mark li pu don tin ani chu general science po question panga mark som ni maths po chu tiang bok mark li zela pu don computer science computer ha om don tin ani chu mark som ni thawin question pakhatin mark li zela punga chuanin helai bok hian le teng negative mark hi mark khat tho question pali in ti dik lo khanin question pakhat ti dik lo ang reng ani don tin ani chu ris pon khanin hriat lo le hriat chian lo le lutuk ang chi kha chu aris vak chi lo antiranin hriat lo lutuk phei chuanin ai mark pom hulawin negative hlangin a om ve theita tane kan paper khamo chuwang chuanin ris po kha fim khurila an exam huna khanin chukte chu ani chuwang chuanin thiam kha poimo nei chu predict ris dik thei thut tak inti kha chu tlemin case kha chu a thing deuh hlek to ris tin tum kha chu mo tunlai amin thiam ro puisen sir ma saro puisen mi hianin chuwang chuanin ris pass ka chu thei lo tura ngai tai la thiam ve thonga hei tlang puin GK te chu alo har thin ta general knowledge te chu ma ka che pu bok ta le ka zu dan tur kan thil ve mai ten chu general knowledge hian ma nga le ka puta ni general science pon ma nga te ti question panga le gom ta ni technical storekeeper le english clerk how exam tum ta khanin in general english aten hanin consent vak ta ula mark zalai puta ni question som ni panga mark zalai in thathiam in solid lo ni pon mark som vel general english en mo ni chonin adang paper dang jong kha chu ha ho bel khom jong hi anin hen general english ringot hianin chuanin maths ringot ta te an tiranin general english kha chu indo thiam tura ngai taila hemi pali bi ga hianin maths ringot te hianin consent le tawla mark som li om ta ni hemi paper pani izir chung hi arei don lutuk general knowledge general english general knowledge pe chu subject angen yang polity history economy geography mo abbreviation te po telang ti sang national international importance ang chite current affairs te tel don ta har don ani general knowledge ringot po hi ma se chu ti chung chuanin har ma se tam ber ma se question panga che kal dona GK kha janin nga over kha chi don lo ta ni chu wang jan maths te hi anni chu formula nei ani ta kalphung nei ani ta chu te han vasiat bel ve vak tur kha om don lo he tiang exam a chuanin a syllabus in cover a syllabus ka in thiam ani chon mo chungte chu ni ta maths ha te general english a te han consent ta ula syllabus cover ro ati teng syllabus bi ka khan soi te na
syllabus en ro rawa me cha le general English syllabus in cover ni chonin alo bera in thiam chuak ni chon te teng mak za somli ni ta ni match le English bel khomi mak za te chin mu thei mai thei lo mo le in ti dik lo nen tiang vel dei khan ni ta ni gk thiam em ring ot match le English ta week le si ni chonin han ngai to te imak mu tur hi som ni le kan ni ta ni chu bang chon exam te thiam anga ya I in sorbing na lai paper khamo antinan amak kal dana zirin mi paper an kain sorbing anga ni hi apunem hei mak za la pu English yanin alo harwak si lo English te pe chu le min in sorbing teng emo match hian kain sorbing angai question maya ma ka punem se match hianin chu wang chon kha tiang do ring ru khain putangai ni chu ei computer science te po kha computer te kha han thiam em maula he in exam na tan khan lo tangkai wak a thiam lo tur ka ti na lam ni lo in tu na in exam tur zirin mo computer lama lam khan zir vak ula han thiam bel em maula mak som ni che computer na pudon ti kha sheula effort in pek na tur subject in subject a zir khan mo khami exam ta na in bot sai na be ka chonin in effort pek dan tur kha karon soi zoi ni cho thiam thei zen du thu sam jan thiam vek chu tha ma se hun te lo tai thina dro hun te kan lo nei lo thina kha wang khanin kan effort pek na lai tur kha chu hei he ta he na chiang in ka sia chonin a vai in question som nga om do na mak zani mak li tho o met pal poi thok yo ndu jang mak zani ani chu hei chiang tro ti khan I chonin tu na ba thung chonin abbreviation lam syllabus lam hian en taila syllabus tak tak exam pattern tu ti khanin na tok tur angai taila chonin hei syllabus yang hian ta tamriu mai ang computer an si lo phone screen a han lang seng lo deuh hleka army agniver syllabus for soldier clerk ho bik ta na syllabus ani hei abbreviation kan tiang chi mo national le international antina nge abbreviation chu ni yang UNESCO lampum international ni chan UNESCO ang chi te in India international chan hei rama kai mani environment ang chi te mo polming engeng mo tiang lampum thil lampum ang chiu khani mai abbreviation kan ti chu chuanin sport kha national le international te om don ta ti khanin khanga thil poimo lar zual poimo ang chi kharon chhok don ti na ni chu hemi hi GK khan ni ron huam vek general knowledge khan tian hengo hi ron huam vek dona ken na link hi dole description a ron da ve le sim simanga comment a mo du kha chuanin mani pon tian syllabus se soi vek lo me tam a mai in lo en ve mai dona du tak tak chuanin soi le ta thini la nge coaching du le mo tan khanin tuna April ania May ya hianin army GDB ki coaching kan tran le dona technical hi kan da thei lawa coaching du le mo tan lai hian tem kan jiak lok na technical kan la thei lawa GD kan la theya tradesman kan la theya kan pe theya ti jok ten chuanin khami technical a ro po SKT kan ti SKT storekeeper le clerk kan ti mo clerk khaw kha kan pe thei ni pen ka lo nei lo ni boi thak chuanin khang khaw kha kan pe theya khami technical big kha chu technical a po PCM entry ho kha chu etlama faculty kan in dei lo deuh laka chu wang chuanin faculty in dei lo na wangin kan pe thei lo wa abak zong GD general duty kan ti te tradesman kan ti te khang kho kha class 10 entry lo ni ta se tro class 10 entry a chun khang khania chuanin SKT mo ambang maki clerk kan ti te le storekeeper technical ho kha kha kan pe thei bok ani chuanin chula chen kan soibel sam du chu territorial army ang te poni se kai kan naute kan student te heng te ta kan center ZR center local te hi kingan om ve to ni ti kha kan han soi do anin chung lo te po hei tu na hian in exam lai mek kan nei a kan center angkal ve zoi group B gazetted mo chung teng te po chu aro an result chhuk donin ka ria tling ani chuanin karon kom tur angai tai lama te po mo chung te chu
kan han soi ve du ni alom ve kan naute kan student te jok tengan te an han tlin hianin enge ni yang coaching center dang ai kan va thiam bik wang le kan va that bik wang pon ni lowa che thiam em sai tum chit te an han tling kan center kan coaching center atanga tling an nom khan an nom ve em ani te kha kan han soi ve du a chuanin academic line chungchang bik a hianin han soi le taila academic line chungchang bik a hianin puitling lam ni turangai taila school kal lai chhungte naupang lam in lo nei ni chuanin class 5 atangin class 5 to class 12 any stream hi faculty thatak ngoya tho hi po any stream any stream tuition pereng theni chuanin hostel om bok ta hostel kan nei boka ke mani hianin PC class 5 to class 12 hi an ti tlom khopa kan center a hen fi kan soiba gonga class 5 to class 12 a hianin class 5 to class 12 arts b ka ni chu sangkhat zanga an te fi hi chuanin PCMB ka hianin ka chiang che lawa sangkhat zasari tu sangni anin ka ria sangkhat zasari tu sangni mo tivel chu ni ania atlom ang reng khop maya aizol te le antinanin district dang te pot tiang district dang chu soilo thingtlang khuang a te po tian zana hianin daru ko tangin daru le chan ve tanga zandar som thleng hi timing ani ta lekhan zira chuan an riak boka hostel kan nei ka tingal kha an hostel ar tan lo por ria thei ta chuan jing adar nga le chan ven thawa dar riat dar sari thleng an zir le thin ta chu ti chung chuan cheng sang khat zanga chiam da ta ni subject danga chuanin PCM higher bika khanin sang nin la ta an na lo ni atlom lu tu ka ni chu wang chuanin naupang lam ka video lo en tu te a enge tuition angchi kaltir du in fa te mo in nau te mo nomani chuanin zetar center hi lo pan ve ngei ula kan ti ni chu ang te kha kan video chu ni se chuanin heng general science a lut le teng heng hi ni ta chuanin maths kha heng ho hian syllabus chu ni le ta hemi englo hi chu tian ka ron dam yang ka ti to kha chuanin computer science a poing hin syllabus ani a chuanin engelam GD syllabus en ve le kang ten GD bi ka hianin Indian town state and UT ang chi te ka ria ta ngai do na MA town state and UT mo abbreviation te sport tho he po history don geography don terminology countries and currency ramle an poisang chimo current affairs don boka Indian constitution te even no chang khang ka azau mani chuanin coaching du kha choose top nan coaching du inom chuanin GD technical la po SKT le englo b ka clark b ka le tradesman a khanin thatok tak faculty thatok tak noya zetar center a hianin akal thei ani ka kan soi du ni le ti jong kha ni se un video chuanin long